dola ya Komoro wa Umoja wa nchi za Afrika uhuru ikao kama vende bodo jiri kama leo takriban mwezi 18 ya Februari. Alafu kama leo na leo ika occasion ika fursa ya uona namna zinongo angao leo hata wasili usiku huo na ni barnamaji jumla ya rais wa Komoro ya l'Union ma bara Afrika ma hili rizijua sotipia nuti dhamana yangu kaya nu dhamane kao kawaida yosi kwa nezenti mkuu armazenti za Kiafrika nafikiri yobadi kadanganyika ukainu mara hadani wakati lona ushashi wa ardhi na ushashi wa wanadamu warwao dhamana ya hendesa de bara la Afrika haruma mwa ili rambue ya ukaya yabo izoti nongo zalo binguni zajifuriza no msukumbu ale bingu hanamna saila shama buka ndizo lao binguni zijashat sikazajifuriza haka banu yensi hatu inu ala kulli hali lazima abesheliza na zetare lesisindia ma zetare ndarbiz rejei besha karazama sharabi rejei yensi hatu inu alhamdulillah rundo gurua hatu jabu mbani baya bebala ho kutuze ukawa na neswa mawari wajaji kuu ija tena ukutuze uruduja ule je nzuani mengoni mwema twabibu aura mbe twabibu ho kutuze wa nzuani raisi ulio abaha amwele ula Komoro na raisi azali Asumani hilo chifungu chashi aruma kuunda umoja wa Afrika ilo chifungu chashi juhanga bese wandu angalie ewa uangari wandu wahundwa na baya jiro amanda lila la kunda Komoro maraisi wangabi washinda walikingia walihimilata walikunda shawiri jeheli kao raisi azali haruma muda mshashi wadeka oka mziro kautakana bani hao wade wahe kutuziula no hashidi haruma mahamili takriban le suala ni hundu mzia ya amani awonge leo ino leo azunga duma bainu justice inu haki okaya leo rais azali ajihunda miongoni mwa marais wa utende ya Umoja wa Afrika hoka he experience ya ngena za hanga ngena za uonesa ngena za usomesa izono ngwekao wandu waziono waziashi amada asate na za hadisi wa leo usu suala la zebei eheli kao ngalizijua kasonti pia ngalizinshio ka baadhi ya hatu kao ngasina emaduka na ngasi haruma ezindo ngaripomwa haruma zebei ukanga ripirao ze kawaida za lazima ikende zirumishia haruma zebei hizo ngariona ukarangumba muda vanu upande wa wizara hele tumo wa wizara ya akiba wamejane ne wizara za bazandani wa njia mpango wa utunda za bei hizo na hena mdikao halifu kugamatiwa raisi hata hazi mwezo ziendelee hata wangu warejee hamaze kawaida ya ze bei na wajau ili wangu wafanye hena za kufanya hata watike hilo shujo kosa harma ardhi ya hatu sha zebidoa pia zipatanihe za hula za zibaji ili rendelee harma zembio za unda le toifa la hatu na wajau le suale kao rais wa dola halisindia kabisa usu ya majaya au kaa hamande hili juao ususon harma mijiaezi shida alhamdulillah ngabo baadhi za miji na baadhi za kartie walisa ufanya jitahidi ya usana wa stakabadhi majaya hao ili wanduwajua wa ya latseno sha upande waheze kapitaliza hatu ngadua za stambuzinio ramuroni, rapomboni, ramsambu shaba hati njema miongoni mwa wadukao wajitole ya tayari wajewa saidi ya mali suala liyo waboyeti ya Japon moja au kama wenze waduka ba ili wandu waje wafinalize
ya mwelewano upande wa ile suala la hezideshe amwa yensi waja uka jijo kiruka yao ndo hadisi yauke kwa jale suala la wananyasika au ngashida nao upande wa kisiasa sisi ngasile zo harmo opposition na mishangae hajiku naenda mno la ukaya wananyasi ambao kamanuka voti na kabla ambao kamanuka voti 2024 watendeza mambo kaya zenungo watu ulwazo ala kulli hal wako muringo chelewa nono ndio kaya rais wa daula hawapara kazinji na tibahe kwa hawapara shanga huwa haja na no haja kwa toto jao che shao shahidi wa hezensi za bonze wa hema kunguma yabo bonze ija yoka kwa jaja aonge zifikira zao kazijwa za rengo irudi atarje ronde leo yinu rahima bana ebano zifikira zao za votis jubirando dazi dizo wajuzi presideo ani wajuzi raisi wo mwanzo yake namna hiyo okaka tujua ebano wanzao ngo hivi ezo wazidaiyo arwaza ngo za votis hindi anazor juu kabisa hindi wanzao ngo hindi ili warenge fungu kaka twanza warenge fungu yoshoira ukainu droit nduge na droit ya ndia voti shaka lazimisho ngoma lambu fungu kama kalenda hapo afikira hama za Amerika Latini hiyo kama kalenda voti mfungu huno hiyo kejaye shangara ambao kaya kwa sina haki ya ambao kaya eza hao kazijarengwa ukadha bora kabati mnduzi eza hao hindi usuze voti ngongoza hao hindi swamini kanga wa journalist banu Joseph professor zao za usuze izabiliwa para waje kwa jaja almurad ikangwa wanafikira kaiwaze le sha graduation lezizoka waka nyakati mbili waka asisi zakalazimu ke watekeleza fikira zao kwa jaja nizo maana patina fikira bonga ndo swame kangwa wana shapule mama na patina waja ze sharia zinu ze projet zikaobe hala assemblée wazijua ngabo hata kopi wabeshewa shakwa tina tena shana swame kangwa ze kopi hizo wabeshewa zeze projet kwaja alafu leo mwabao kaya wajuzi ya zevoti zondo kuona hapo hizo wajuji zia labda wasije shoka wajuzi ya zevoti zondo kunga jahada yao na thumma ngwajua kwa jahada yao ngabo kairiri lawe harmo jihada rirejei harma ukawaida wa kizama za siasa walona hizi na tuna kanga boza hama ndo akenti wambe shazi voting ajofanyisha 2024 no wazao watu hanza utazela wizo wa haja ngabo na watu huja ndio jimbo likao si unijua sonti miongoni mwa zenukta ikao zitwali wale waja wa baraza na leo beza husu usiku wa 8 Mars ikao ngadroka usiku wa 8 Mars usiku wa hizi haki za wandwashe wa mahaunu temu ya retene wa kizungu ambao pour un monde digital exclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes ani inunga itendeza haku zinu teknoloji za nyumbani za husu ze telefoni kawa wajua zirumi hamanongo zinji alafu ngadroka hamwenzi hatu alhamdulillah upande huo ngasusoni kabisa nafikiri ya ngasina sizinji kaori rizibiri amao kwa huo na wacha auze innovation ze startup mezadu ngabo piezo deja sasa zinji anziani ondwaje kwati washasha ma ze nungo hizo au timizi waka suala la husu mwelewano na mshirikiano watu na nchi ya Maroc hususan upande wahe umwenje na upande wahe maji na waja huyo namna ya informatize salaire d'une manière efficace na suala la mwisho husu uhansi bureau ya shikomori ya normalisation yani ya utunda ze kalite za haina hindu shinjiao armenti hatu na haina hindu shiro hao bonzeti mpaka shahula sana zenungo za saa za uunda au magari etc. Wani masuala kao leo ya hadisa kwa baraza tujoka nyinga ina masuala sema waziri na masuala maidi suala mando njoka ya riono rangujana
ndo hazi majana sheria mengo mirano na mbahino baada mtwala wakafanyiwa na junduo wanataka kutuja hazini watolo hazini na une fonction publique que tu shidorenga wando hazi tampaka leo na wasanga ndio retreat ile swali ngafikirio dini mrengo na wahazi wa Komori hazini swali la bidi basi na takbiran mahana meziminji harba bazara mawaziri mwana sake Komori ndio mbio wakane shirika la ndege la Komori Abdalla Tahma Hamidi tsale balu karsonda shawiri despara lino yobdia ndio swali la ndani au benu fupatina tava uterat eka ngawanu shihwi wa tolo hazin hawe kao kwa tu yanza narizane nono kwa tu yanza au aroha kwa tivanu sha fonction publique wala shinda wa homorambu kwa wanu wao wasawa ichililaze hazi wa roha na ngawanu ndio na retreat homo haunu kabatu na laino ndio wandu andisa la wandu warenge wanisorenga wandu wahe umva wahono no mbese bala recruiter wa wandu ngo international kan social na hii wandu wajua recruiter wa wala place yo kabatu na lai wana Komori wandu maze stages ziko mao maze wila na bala na bati wajua na namna yo kinga wa recruiter ili wala place wanda wala retreat na wala place kwa wata usule suala lahe kompani ya Komor mahadisi ngaendelea kama ni katwanza fanya siche chanzo fanya na wanu cha rais wa daula ngambo muhimu wa javio zinji hunu ilize bei zisihe ndio muhimu hiyo muhimu kabisa ndio aswira ukanga wajua vyo zinji ze bei zisihe bakeja Ethiopia zikenzi chance mbili na ronne ukaitwa pinga riona Ethiopia ngariona ukaya haina usiku ngaijao ngakunda wandu hijao unabonge uliho abahatse nganda harumba na mvume za matembezi aho lazima ndeze ze kompanisha ekane mahadisi societe nationale ngaendelea ngaendelea na wakubaluka mwanza wasitenzi yani mfano ngawe Egypteri ngabona wasana napata wandu ndani waliona zifikira hizo ya ushinda wa mremani watosha wafanye ze societe hizo za transport aérien. Abdulahi Mohamed wa hera de moniteur bwana ministre kamina masuala maili kwesi swala la mwando liwashia harma mizahara jwao Komori haini shahea kacho kirusia ne salaire de base itobakisha balaba bo ziuzina nezo 10 ena mnaje Komori ajoshinda tapale atashinda lele ulezi au le junior lanso ole angale wana na unono hazui 10 na zizina nitonge satala mashirika wa jenwa hija watsongore nge system ritmu waendeleao swala la mwana swala la biliro no juzinzwani wa hizo drapo kwa kawaida enyi longozini serikali nyinyi ngamzi kumona ngaji mala armao pale wa mshahara pale wa fonctionnaire afikiruka ya tufikiri na wabinuka serikali wafanya gestion kuu kabisa nao haunu le point d'indice ikawa point d'indice kama 600 va passe à 1800 bon yo pale wa fonctionnaire chelo singile swala bese adoche wa 600 wangadena mruliwa ona wana mruliwa si serikali raha kwa jakaza le salaire de base lazima iliwa harma eti mahadisi ngaendelea ule swala lohuja bashara kanja kazi shanga juoka na muhazi ze haza baha za malahoni na baadhi za hazi ngazandisao o harma ziwi zinane ziwi 10 shamungo tsokumba wali gozi zinane na ziwi 10 shakutuangalia wala walona hazi za saya amande za bundo utunde uone engwa libisao namnaje ukawao mfano kanga wena wende uhulu materiali hasa 1000 francs ekawende uhulu materiali hasa 1000 francs ye mendevre mwanzo aliba 120000 na bale sharia shi hansi ukaya ekawulu materiali hasa 1000 francs ye mendevre nganzo ke 33% awe sharia shanse namna hii shawongo tsona wao baadhi wanuzi hazi zilomu nupia zifanyishao na wandu mihono zebe ani ze prix zilibiso wao ndio haju kabisa raha na namna ndio yafanyao investissement donc au maswala kao ga twali wao ngadoka ngasi ma période d'inflation ta modi mbukami cha inflation toujours yona règle on hao ya lazima zisite hilo abonge lo swala muhimu
shanga twali wao la wandu ishiliana ni lazima wandu wakaze salaire minimum kao ketu lazima uikyo mtini mwa sha arba har zama kiruka kabati mruliwa mtini mwa zivi zinale uhea ewa soma hani ewa hata wala te marisi wajua hausiu wajua hausiu kabale ihaulwa ihaulwa we arumwa kaja tekeleza garjuao kaya shilecho da idziru katsushi wane asi serikali riwono hamanda zila zaji riziwono maore riziwono nanzuani abasinga shirengao kuziro hasho nangadro ndashabu barashi rais Suleiman Kosi ay waziri sialebo komoringeranga rais wa he Union Africaine kandari juwe banda huvumboke zinongozozi hadisi wale harmai libara za mawaziri rais ujo wa he Union Africaine ngu sahali so fikiri kabine ya tuko kadeni wa fanaza harmai le swala lowilo ya rais ujo he Union Africaine ngina position hindi para por he conflit ya Rwanda na Congo ewa rais ujo bueno ya rumie sharia shiko rumishiha Armenio africaine parce que l'on nous handani walora is Armenio africaine kawaja ha cabinet particulier le cabinet ha de commission de l'Union africaine kaongo na president na cabinet ndo afanya uze azezi shayeye ataketeni heze objectif ya jini kaone ne objectifs za Union africaine kama mdoka wao na agenda za hao agenda ji alinyo bana 2063 ngono yeye ngulukana wandu wa kumsaidia ili ya tienziani za fikira kao les Union africaine nani itushe hai nani izo yeye aonao kaya ngelazimo ya sisindia kwa bon tufanga mfano zembana za wana no gaidi anyo terrorisme ko hizo na mvu aba hafano wanongo lesuala la huswe shahula molimengu lesuala la huswe klima ya wewe ujokana ekipu wa approfondize swala hizo wa kusaidia besho kanzi za mwenye Afrika nishajua mfano wanongo hasifanya priorite hau na za sana kabonge yeshua ipaleti ngiyo nyingi nga maswala mengi muhimu ama Afrika leo kabezeleka nomuno deja hivi hala assemblée iliende ratifielo ngono na mungu maswala mamamilwa upande wahe position ya komoruhusu Kongo na Rwanda kumvurano bena Rwanda na Kongo ikomori kabato na leo kwa alinyewa harwaza position za communauté de l'Afrique de l'Est ikawa wao doalona alisuala hilo iliwa ndie shawiri no watendezi wa harma alisuala hilo letia Kenya ikawa kwa harma za hazi iliwa ndesha c'est bon Merci.